हेलो एवरीवन। आज आम +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स रो कंपलसरी एमआईएल रो प्रथम विषय इतिहास रो आज आम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िबा। इतिहास प्रबंधर प्राबंधिक विश्वनाथ कर क्वेश्चन इतिहास प्रबंधर प्राबंधिक आभिमुख्य उपस्थापन कर और आउ गोटे क्वेश्चन भी आंसर यही आंसर टी हो पार। सांप्रतिक परिप्रेक्षी रे इतिहास प्रबंधर आवश्यकता निरूपण कर। आंसर आमे 5टी पॉइंट दे लेखिले आमको भल मार्क मिलियो। सेतिबाई आमे 5टी पॉइंट देछि। प्रथम पॉइंट लेखक परिचय, द्वितीय पॉइंट लेखक सृष्टि संभार, तृतीय पॉइंट प्रबंधटीर भावादर्श, चतुर्थ पॉइंट इतिहास प्रबंधर आभिमुख्य और आवश्यकता को निरूपण करिबा। लेखक परिचय विश्वनाथ कर ओडिशार जड़े प्रवीण साहित्यिक और स्मारक। से ओडिया साहित्यर जड़े बलिष्ठ सारस्वत प्रतिभा। से जड़े सफल संपादक, प्राबंधिक, देशसेवक और उच्चकोटीर गद्य लेखक। से जड़े सुवक्ता और समालोचक भावे ख्याति लाभ करथिले। ओडिया साहित्यर प्रसार पाई से उत्कल साहित्य प्रेस प्रतिष्ठा करथिले। संस्कृति धर्म और लोकाचार प्रभृति जावतीय विषय से अनेक गुड़िए प्रबंध रचना करथिले। विश्वनाथ कर 1864 मसीह कटक जिलार माहांगा निकटस्थ मूलबसंत ग्राम जन्मग्रहण करथिले। एक ब्राह्मण परिवार रे तांका पितांको नाम थिला नारायण कर और मातांको नाम थिला वैदेही देवी। विश्वनाथ कर पिलाटी दिनरू बहुत भल पाठ पढ़ुथिले। कटक रे प्यारीमोहन स्कूल रे पाठ पढ़िबा आरंभ करी कटक रे मिशन स्कूल रे पाठ पढ़ा शेष करथिले। से प्रथमे कटक रो विरल ग्राम रे शिक्षाकता आरंभ करथिले। विश्वनाथ कर प्रतिष्ठाता और संपादना रे प्रकाशित उत्कल साहित्य पत्रिका 1897 मसीह प्रकाशित होइतिला। प्राबंधिक कर जड़े इतिहासर आवश्यकता और प्रयोजनीयता को उपलब्धि करी निजर अभिमत प्रदान करिसेंति। विश्वनाथ कर परिशेष 1934 मसीह रे ओडिया साहित्य जगत को अंधकारमय करी इहलीला संवरण करथिले। द्वितीय पॉइंट लेखक सृष्टि संभार कौन कौन लेखिथिले देखिबा। बाग्मी प्राबंधिक विश्वनाथ कर तांकर लेखनीरू निःसृत समस्त रचना यही ओडिया साहित्य को नूतन दिग्दर्शन देखाइछंती। तांकर रचनावली मध्यरु विविध प्रबंध, साहित्य और जीवन, साहित्य चर्चा, साहित्य समालोचना, भाषा चर्चा, स्वाधीन चिंता, अनंत प्रेम, साहित्य स्रोत, आशा एवं स्त्री शिक्षा इत्यादि। तृतीय पॉइंट इतिहास प्रबंधर भावादर्श। प्राबंधिक विश्वनाथ कर यही इतिहास प्रबंधरे जणाइछंती जे इतिहास मानव समाजर इतिवृत्ति चिन्हित करिथाए। सभ्यता और समाजर विकास रे इतिहासर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। जेहेतु विश्वनाथ कर जड़े इतिहास सचेतन व्यक्तित्व सेथिबाई एथिरे से इतिहासर आवश्यकता और प्रयोजनीयता को उपलब्धि करी निजर अभिमत प्रदान करिसेंति। नेक्स्ट पॉइंट इतिहास प्रबंधर आभिमुख्य और आवश्यकता को निरूपण करिबा। प्राबंधिक विश्वनाथ करंकर एही इतिहास प्रबंधटी तांकर विविध प्रबंध संकलन आसीअछि। कवि इतिहासर आवश्यकता और प्रयोजनीयता को उपलब्धि करी निजर अभिमत प्रदान करिसेंति। प्राबंधिक मतरे व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन रे जो सब घटना घटी थाए
ସେସବୁ ଘଟଣା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତରେ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାନବ ସମାଜର ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ସମାଜର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ରାଜବଂଶର ବିବରଣୀ ବା ବିଶେଷ ଜାତି ବିବରଣୀ ପାଠ କଲେ ତାହା ଇତିହାସ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଇତିହାସକୁ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ବୋଲି ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। ଭାରତ ଭଳି ଇତିହାସକୁ କୌଣସି ଜାତିର ବା ଦେଶର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ରଚନା କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ମନ୍ଦିର, ଗୃହ, ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରେ ସେହି ଦେଶର ଓ କାଳର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବା ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇତିହାସର ବିଭାଗୀକରଣ କରି ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ, ଧର୍ମ ଇତିହାସ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଆଦି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହେଲେ ବି ସେ ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମାନବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରଚନା ହେଉଛି ତାହା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଠକ ଯେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ଓ ନିଜ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ତାହା କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ତାହାର ସେମିତି ଉନ୍ନତି ବା ଅବନତି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇ କେହି କେବେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମର ଜୟ ଓ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ବୋଲି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ଅନେକ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ। ଇତିହାସ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଅବିଶ୍ୱାସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଇତିହାସ ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କେହି କେବେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇତିହାସ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ମାତା ପିତା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଇତିହାସକୁ ଗଣାଯାଉଛି। ଉପସଂହାର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଉପସଂହାର ବିନା କୌଣସି କୋଶ୍ଚେନର ଶେଷ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର କବି କହିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସତ୍ୟ ଓ ସାର ବସ୍ତୁ ଯାହା ତାହାର କଦାପି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ଓ ନୀଚର ଅଧିକାର ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ଆମର ଏଇ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନଟି ଶେଷ ହେଲା। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ହ୍ୟାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି।